omuritayayo rw'abanyamakuru na Minisitiri y'Oburambuzi rwesirwe Agrotourism Media tuwo mu Rurenje rw'Izoba tuhikira ha famu ya Nshenyi Culture Village eri kushanga umuriro hamwe mu district ya Ntungamo aho tushanjiro wabireho myishenjero kandi Minister Mary Mugenyi uri kuri sente z'Enyankore hamwe n'enjoki utireho no kunyuka eshande ori kugira ngo abarambuzi tubarukoshowe kuzarwa hati entezi zigenzere nizicendera hati entezi ruho frijani ni borani ni saiwar ozmara zona ziri kuzotika zirgahe kandi ezentezi zo ziriyo nizicendera itaka kuri kubarike population y'abana yongera hati entezi bakama bazo bagumana bazicendeza ningana bazibinga bataho intezi kureta sente za bizoba nka ministry na nabandi partners abutwine omu tourism ekigendererwa kitu necyo kugira ngo ogwo oyija futaya yo mu Uganda kwarabe narabaho naza bwindi arikuza kabaye arikuza Kisoro arikuza mu Virunga Mountains nenche kinde kiyakubasa kora omwanya ogwo ikiyakubasa kora rukungiri kiyakubasa kora Ntungamo nane ndije myanye twetorira ahabwo kuba Uganda tukugira ngo twinegorera zonga twine nebindi ebyo barambuzi Mary Mugenyi naenda ngo government hamwe n'abanya-Uganda na munonga amashomero n'abazire bejumbiro muhureji ni ndeba abantu bakutayira ndeba babikunda kandi bakuruga heru kandi kabere ni nyenda ngo nabo yitu abatakiri kubimanye ibi no kukira munonga nkamashomero the young generation bashimirire kwijaha bakabimanya bakazana mu bicike ibindi bya Uganda Nyankore. I can say it's a special product etakwija kushanga omyanya myingi Africa torajishanje Kenya nabo binente ezabo konkitwe twine eje yitweta exotic Ankole long horned cow Yunus Tuwerekirwe or Principal Communications Officer nagerangwa amahanga gandi gine kwegera hari Uganda ombiyo bunyakare byo ntugizeho gambara abanya-Uganda kutore twine zente aganda mahanga agatwetorire nka Kenya ninga Tanzania batazine ntubasa tutakwatanisa na Kenya abantu boreke kibine nito twabasa kugira ngo oyihireho gorilla oyihireho the big five, that is the elephant, the buffalo, the giraffes, the lion and the leopard. Niche kinde kitwakubasa koreka aba bantu washango ininte y'Inyankore n'uburi n'ikintu cyo mpwende cyo kubanzane ekurakuranise entase yihango mu bya tourism abantu bagoberemo kandi cyo kubanza omagaraga abantu wano rinyema yente y'Inyankore to kugira bwire bono mu rwawe ehureje genderire kongera umutindo mu binte birukorgombi y'ubuhinji no burisa kufuna sente nyinji kandi nibija kwetorora district za Burenje rw'Izoba Nkambara Ntungamo Bushenyi Rubirizi hamwe n'ahandi amakora agagasha kwa Michael Tumwakire na Gilbert Muhanguzi